twese ku isi tukaba tumuzi ku izina rya CR7 bisobanura Cristiano. Yanyuze mu ikipe ya Manchester United, anyura mu ikipe ya Real Madrid, anyura mu ikipe ya Juventus, ubu nabwo ari kubarizwa mu ikipe ya Manchester United. Urumva ko ni umusore wanyuze mu makipe akize cyane, kandi akaba ari n'umusore wakoze ibigwi bitangaje muri football mu mikino ya ruhago. Akaba ari n'umusore cyane bamenyekanye mu bakinnyi bafite amafaranga menshi ku isi. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka yaranze Cristiano Ronaldo mu buto bwiwe, ndetse no kugeza uyu munsi tunarebera hamwe ibihembo football yamuhesheje ndetse n'urwego rw'amafaranga abashije kuba yatunga muri iki gihe. Cyo kugezaho ikiganiro ni Isaac Sibomana. Ikiganiro cyitwa Amateka n'Iteka. Iyi Intare Media TV ukurikiye, ntibagirwe gukanda subscribe kugira uzajye ubona andi mateka y'ibindi byamamare. Hari tariki ya 11 z'ukwezi kwa karindwi mu 1987 nibwo umusore Cristiano Ronaldo yavutse. Avukira mu gace kitwa Funchal, kamwe mu duce tugize Madrid. Cristiano Ronaldo ni umuhererezi wabo, avuka mu bana bane. Mukuru we akaba yitwa Hugo, bashiki be babiri, umwe mukuru yitwa Lilian Katia na Elma Alveiro. Se yitwa Jose Denise Aveiro, yitabye Imana muri 2006. Nyina we yitwa Maria Dolores dos Santos. Ese wamenya izina Ronaldo kugira ngo aryirwe ryarahereye kuki? Ise wa Cristiano Ronaldo yakundaga umukinnyi wo ku mugabane wa Amerika witwaga Perez Cristiano Regan wakinaga tennis. Cristiano Ronaldo akimara kuvuka, kubera ukuntu ise yari yamukunze cyane, yahise amwita Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos, akaba ari nayo mazina ye y'inyakuri. Nyina wa Cristiano Ronaldo yari umutetsi. Ise wa Cristiano yatunganyaga ubusitani. Urumva ko Cristiano Ronaldo yavukiye mu muryango ukennye utari wishoboye, ndetse kurera abana bane iwabo byarabagoraga cyane. Ise wa Cristiano yakundaga Cristiano ku rwego ruhambaye. Ikintu cyarangaga Cristiano Ronaldo iwabo mu rugo ni umupira. Iyo yajyaga ku ishuri yakinzwaga no kubona saa 9 zigeze, agahita acika ikigo akitahira akajya iwabo, kubera ko bari baturanye n'ikibuga cya basket. Akajya gukina umupira guhera saa 9 kugeza saa 1, ubwo yari afite imyaka 6 gusa. Cristiano Ronaldo ni umunyeshuri utarigeze urangwa no gukunda ishuri na gatoya akiri mutoya, ahubwo we ibintu byo kwandika byari byaramwihishe cyane, ariko ibintu by'umupira ari ibintu yiyumvamo cyane kandi akanabikunda. Yagiraga mugenzi we bakundaga gukinana umupira, akaba ari nawe wamufashaga mu myitozo ye buri munsi, kubera ko uwo mugenzi we nawe yari igihangange cyane. Cristiano Ronaldo ubwo yari afite imyaka 9 yatangiye gushaka ikipe akinamo. Byagutangaza cyane ukuntu umwana w'imyaka 9 ashaka ikipe akinamo, kandi iki gihe zitangirwa gushakwa n'abana bafite nk'imyaka 18. Reka noneho turebe ngo Cristiano Ronaldo atangira gukina yahereye muri iyi kipe. Cristiano Ronaldo atangira gukina umupira yahereye mu ikipe yitwa Andorra yo muri Madrid. Nyuma yaho gatoya hari ikipe yitwaga Nacional Madrid yashakaga rutahizamu ukiri muto ukomeye. Icyo gihe bafashe mugenzi wa Cristiano, bajyaga bakinana umupira bafatana Cristiano, bombi barabajyana. Ariko gusa uwo mugenzi wa Cristiano yararenze Cristiano mu gukina cyane, ariko ari inshuti y'amagara, ndetse kubera ukuntu Cristiano yanoraga amubwira ngo yumva ashaka kuzaba umukinnyi ukomeye, yabimufashijemo cyane. Iyo ikipe yitwaga Nacional Madrid
yarabafashe bombi bajyana mu kibuga ari abana bato bagiye gukina n'abagabo, barabatora bombi babashyira mu ikipe imwe. Barakinnye bacenga abantu cyane barumirwa, ariko mugenzi wa Cristiano acenga abantu guturuka hagati mu kibuga kugeza ku izamu, kubera ko Cristiano ari rutahizamu n'uwo mugenzi we akaba rutahizamu. Ageze imbere y'izamu afata umupira yakinze n'umuzamu yanga gutsinda, ahubwo afata umupira awuhereza Cristiano Ronaldo aratsinda. Amaze gutsinda ariko ikipe yo yashakaga kujyana uwo mugenzi wa Cristiano. Uwo mugenzi we aravuga ati nimba mutajyana Cristiano Ronaldo nanjye nta kuntu ndi buze gukina mu ikipe yanyu. Kubera ko bashakaga umukinnyi umwe gusa, bajyanye Cristiano nk'uko mugenzi we yari yabyifuje. Mugenzi we arasigara, ariko atari uko Cristiano amurushije gukina umupira, ahubwo ari ukubera ukuntu Cristiano yahoraga amubwira ngo ashaka kuzaba umukinnyi ukomeye. Mugenzi we akundaga Cristiano urukundo ruhambaye, ndetse akanumva inzozi zose Cristiano ashaka kuzageraho. Ubwo Cristiano ari muri iyo kipe yitwaga Nacional Madrid, yarakinnye agize imyaka 11 gusa y'amavuko. Mu bigwa byose bya Madrid bari bazi izina CR7 ariwe Cristiano Ronaldo kuri nimero 7 kubera ibintu yakoraga mu kibuga. Nyuma yaho yarakomeje akina muri iyo kipe, aza kwerekera mu ikipe yiswe Manchester United, akaba ari nayo kipe noneho yaje gutuma amenyekana ku isi hose. Iyo kipe yayikinnyemo ayitsindira ibitego byinshi, gusa icyatangaje abantu nuko akijya muri Manchester United k'umukinnyi w'igihangange yari iguze season ya mbere yose yashize amaze gutsinda ibitego 3 gusa. Arakina arazamuka, noneho andi masezo agenda atsindamo ibitego byinshi ku buryo Manchester United yavuyemo amaze kwitsindira ibitego 180. Yaje kugurwa n'ikipe ya Real Madrid iramujyana, ayishyitsemo arakina umwaka wa mbere naho atsinda ibitego 4 gusa muri sezo ya mbere. Cristiano Ronaldo yaragomeje arakina kugeza ubwo yaje kugera ku rwego rwo guhesha Real Madrid Champions League 5 ndetse anatwara ibihembo imipira 5 kwigwe tuzi ku izina rya Ballon d'Or, aho yahanganaga n'umusore Messi buri gihe. Uyu Cristiano Ronaldo yanahawe n'urukweto rwa zahabu k'umukinnyi w'ibihe byose muri football akiri muri Real Madrid. Muri Real Madrid muri Champions League gusa, muri shampiyona hatarimo, yatsinze ibitego 112 mu mikino yose yayikiniye. Muri shampiyona yabatsindiye ibitego 387. Cristiano Ronaldo yaje kwimuka ajya mu ikipe ya Juventus ahagana mu mwaka wa 2020. Akimara kugera muri Juventus naho yatsinze ibindi bitego bitari bikeya. Ubwo yari muri Juventus yongeye kwifuzwa n'ikipe yiswe Manchester United, ubwo yari no kongera kwifuzwa n'ikipe ya Real Madrid, gusa ntiyayisubiramo ahubwo asubira mu ikipe ya Manchester United, ari nayo kipe yanazamukiyemo yatumye amenyekana ku isi. Ubwo yajyaga mu ikipe ya Juventus niho umukinnyi wari uguzwe amafaranga y'akayabo menshi cyane ku isi, miliyoni 112 z'amapawundi, aho nta wundi mukinnyi ku isi urayagurwa. Cristiano Ronaldo ubu ngubu ari gukina mu ikipe ya Manchester United. Reka turebere hamwe ngo afite ibitego bingahe byose hamwe, afite amafaranga angana iki, abanye gute n'umuryango we muri kino gihe. Cristiano Ronaldo mu mateka yose yo gukina umupira wa ruhago
amaze gutsindamo ibitego 687. Ni umupapa w'abana 4. Umwana we mukuru yitwa Cristiano Junior. Yamubyaye mu buryo bwo guhuza intanga. Nyina w'uyu mwana ntazwi, kubera yuko uyu mwana ubwo yarakimara kuvuka, Cristiano nyina yamwishyuye amafaranga miliyoni 10 z'amapawundi kugira ngo uwo mubyeyi wabyaye Cristiano Junior atazigaragaza. Nyuma yaho Cristiano yongeye kubyara izindi mpanga ebyiri. Imwe yitwa Ivana, indi yitwa Matayo, ndetse afite n'undi mwana witwa Arona Maritina. Cristiano umwana mukuru wa CR7 yavukiye muri Amerika. Umwana wa 4 wa Cristiano yitwa Arona Maritina. Yamubyaranye n'umunyamideli wo muri Espagne witwa Georgina Rodriguez. Cristiano Ronaldo mu gukina kwe avuga yuko yapostinze ifoto imwe gusa imuhesha akayabo ka miliyoni 1 ku kwezi y'amadolari. Avuga yuko yapostinze amafoto 10 mu mwaka cyangwa 12 yinjiza asaga akayabo ka miliyoni 12 z'amapawundi. Ayo mafaranga mu manyarwanda ni amamiliyari asaga 12. Cristiano Ronaldo niwe mukinnyi wa mbere ku isi muri kino gihe mu bakinnyi bakiri gutera match ubashije guca agahigo ko gutunga amafaranga menshi. Afite indege agendamo, iyo ndege yatari mu kazi cyangwa bamuha amafaranga menshi cyane, kandi iyo ndege ye ikunda gukodeshwa mu bukwe. Cristiano Ronaldo ubu ngubu gutya niwe mukinnyi wa mbere iki gihe uciye agahigo ko kuzuza miliyaridi y'amadolari y'Amerika avuye mu gukina, mu kwamamaza ndetse no gupostinga amafoto no mu bucuruzi. Cristiano Ronaldo afite ikigo cy'abana batishoboye abafasha cy'imfubyi, ndetse afite na farumasi itanga imiti ku bantu batishoboye. Cristiano Ronaldo akunda gufasha abatishoboye, atera inkunga. Cristiano Ronaldo avuga yuko umuntu akunda mu buzima bwe ari nyina. Iyo Cristiano Ronaldo azanye umugore cyangwa agatereta umukobwa nyina akamwanga, Cristiano nawe ahita yuko amwanga, kubera yuko Cristiano Ronaldo nyina ni umwe mu bantu bamufasha gufata imyanzuro mu buzima bwiwe. Ngayo nguko amateka ya Cristiano Ronaldo, umukire wa mbere ku isi mu bakinnyi aka kamwanya, ndetse akaba ari no ku rutonde rw'abakinnyi 3 ba mbere babayeho b'abakire. Uri ku mwanya wa 2 ni Zinedine Zidane watoje Real Madrid, naho uri ku mwanya wa 3 ni Cristiano. Gusa mu bakiri gukina niwe wa mbere. Ngayo nguko rero, ntibibagirwe gukanda subscribe. Byo bakugezagaho ikiganiro ni Isaac Sibomana. Iki kiganiro cyitwa Amateka n'Iteka, channel yo ni Ntare Media TV.